بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباع وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. عزيزان وخوشويستاني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم لشوي تري جمعي مباركة لكوري عرفاني وصلاوات دسر پیغمبری نازدار صلى الله عليه وسلم لباسي سيري بون خوش باقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخزمتي كتابكي جنابي ما وصاه وباقي سيرة كان ترى الورد العنبرية في سيرة الحضر خير البرية لباسي فتح مكاب لباشان قشتنا أو نقطة كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لباشان سركوتنا هات خطابك لبردني قشتي وعفو دا بو أهل مكة أواني كوا آزاري بيغمبري خواه عندابو صلى الله عليه وسلم. چونك أهل مكة هرهميان كبيغمبريان بيني صلى الله عليه وسلم هيزو بم قوة أواني كآزاري بيغمبريان دابو ترسي علينيشت وتيان دڵنیاین ئەم پیاوە ئێمە یەکوژێت، چونکە ئێمە ڕۆژێک لە ڕۆژان چاکەمان بەرامبەر نەکرد، ئازارماندا، گوێرمان پێدا، قسەمان پێوت، لە ماڵ و زێدی خۆی دەرمان کرد، ماڵیمان خوارد، بوهتانمان بۆ کرد، ئەوەی ئیهانە و قسەی ناشین ئێمە بەرامبەری کردمان. بەڵام پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی ئەهلی مەکە ئێوە گومانتان چۆنە بەرامبەر بە من؟ وتيان أنت كريم وابن أخ كريم، تو پیاوێکی بەڕێز و مکەڕەم و بەحورمەت و گەورەی، کوڕی پیاوێکی گەورەی، کوڕی پیاوێکی بەڕێزی، بەنەماڵە هەر بەڕێزە. طبعاً هێز و قووەت وای کرد ئەمان وا بڵێن. پێغەمبەری خوا فەرمی صلی الله عليه وسلم بەو هەموو ئازارەوە فەرمووی اذهبوا أنتم الطلقاء، بڕۆن هەر هەمووتان ئازاد بن. بۆیە ئەهلی مەکە پێیان طولەقا یعنی ئازاد کراوەکان، چونکە لە هەر جەنگ و غەزایەکە ئەگە کەسانێک بگیرە ئەبوون بە کۆیلۆ بە عەبد. عادەتی شەڕ ئەو کاتە وا بوو، چ ناو ڕۆمەکانە، چ ناو فارسەکانە، چ ناو مەسەلەی جەزیرەی عەرەبە، عادەت وا بوو ئەم قەبیلەی داوەسەرەوە قەبیلە کە ئەچوو ماڵ و سامانی داگیرە کرد، ژن و ماڵ و هەمووی ئەکرد بە کۆیلە. بەڵام ئیسلام وردە وردە کۆیلایەتی نەیەڵا. پێغەمبەری خوا فەرمی ئێوە هەمووتان ئێستا لەژێر دەستی منان، بەڵام بڕۆن ئازاد بن. طولەقا یعنی ئازاد کراوەکان. بەڵام چەند نەفەرێک نزیکی 72 نەفەرێک بە ئەمری کوشتنیان بوو، چونکە قەتڵ و عامی سەحابەی پێغەمبەریان کردبوو، قەتڵ و عامی کەسوکاری پێغەمبەریان کردبوو صلی الله عليه وسلم، ئیهانەیان بە پێغەمبەر کردبوو. ئەمانە ئەمری لێخۆشنیان مابوو، بەڵام بەعام لێخۆشبوونی گشتی دەرکرد، وەکو بڵێ ئیستیسنا لەم چەند نەفەرە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە پاشان چووە سەر سەفا، کێوی سەفا. ئینجا زۆر دوعای کرد، زۆر لاڵاوە، وەکو عولەما و زانانە فەرموون ئەمە پێغەمبەری خوا لە حاڵێکی تایبەتی خۆیان بۆ نەموناجات لە حوزوری پەروەردگارە کە زۆر بە کزۆڵی و بە قەواضوعەوە داوای لە پەروەردگار ئەکرد کە پێغەمبەری خوا لە گوناهی ئەوڵ و ئاخری خۆش بووە. بۆیە خۆی هەموو جارێ ئەی فەرموو ئەفەلا ئەن ئەکوونە عەبدەن شەکوورا، نابێ عەبدێکی شاکر بم کە لێیانە بڕتی قوربان بۆ نەخۆت ئەزیێ دەدەی، بۆ عیبادەت ئەوەندە ئەەکەی، بۆ شەو نەژی و بەو شێوە قورسەیە. یعنی پێغەمبەری خوای فەرموو ئەی نابێ من عەبدێکی شاکری پەروەردگار بم، شکرانەمەشەی نیعمەتەکانی بکەم. ئەمە پێغەمبەری عەزیم وا بفەرمێت ئەبێ ئێمەیەکی عەبدێکی زەعیفی تاوانبار لە حوزوری پەروەردگارە چۆن ڕۆمان بێ سەر هەڵبڕین. پێغەمبەر فێرمانەکە هەمیشە ئێمە خۆمان زەلیلکەین لە حوزوری پەروەردگارە، خۆمان تەواضوعمان هەبێ لە حوزوری پەروەردگارە، بۆیە کە خوا زیاتر ڕەحەمات و بەرەکاتی خۆی بژێنە بەسەرمانە. جا پێغەمبەری خوا لەم مناجاتا بوو ئەنسارەکان وتیان ئەم پیاوە هۆگری شارەکەی خۆی بووەتەوە، باوەڕ ناکەم بێتەوە لای ئێمە. ئەوانەی کە یاریدەری پێغەمبەری خۆم ئەهلی مەدینە، خوای تەبارەک وتەعالا پێغەمبەری بۆ وحی ئاگادار کرد کە ئەنسار ئەم قسەیەکەن کە تۆ هۆگری شارەکە بووی و شارەکە لا زۆر خۆشەویستە و ناگەڕێتەوە لای ئەوان. پێغەمبەری خوا ئەنسارەکانی بانگە فەرمی وەرن بۆچی قسەی واکەن؟ جان وەڵای قوربان
زۆر خۆمان بە خەجاڵەزانین داوای لێبوردن نەکەین ئێمە حەز ناکەین تۆ لە دەست دەین پێغەمبەری خوا فەرمی لە ناو ئێوە ئەژیم لە ناو ئێوە ئەمرم وعدم پێداون من وعدم پێداون لە ناو ئێوە بژیم لە ناو ئێوە بمرم وفات کەم بالفعل وابوو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم شارەکەی خۆی دوای بەجێهێڵا ڕۆیشتەوە بۆ مەدینە مەکە کە مەقسەد ڕەسی بوو شوێنە دایکبوونی بوو زێدی خۆی بوو زۆر خۆشیەویست بەڵام لەسەر وعدەکەی چووە بۆ کوێ بۆ ناو ئەنسار اینجا پێغەمبەری خوا فەرمی ئادەی ئەوەی کە مسلمان ئەبێ و ئیمان دێنێت با بێ پیاوان دەستە دەسە بێن بەیعەت کرد ئەو بەیعەتە سونەتە بە ئیمامی وەقتی سونەتە بويا قرآن فرمت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أولا فتح مكاب علماء فرون دست بياوان أتشون خدمتي بيغمبري خوا بيعتي أنا كدو الشياطمان أنا هنا إسلاما قبولك إن جاء لدعاء وبيغمبري خوا فرمي سري آفرتانا حزتي معاوية لفتح مكان مسلمان بو معاوية كري أبو سفيان كدواي بو با مثلا لدواي خلفاء الراشدين خليفي أمويكان بو يكم خليفي أمويكان بو دولتي أموي أو دائم الزاد حزت معاوية لفتح مكان مسلمان بو كمسلمان بو پیغمبر خوا كردي بكاتبي وحي أما بلي جوري پیغمبر خوا بيدا صلى الله عليه وسلم إن جاء لباشان پیغمبری خوا فین با آفرتان بین آفرتان ناتن بدا پوشراوی لخدمتی پیغمبری خوا بیعتیان کرد عادت وابو توقع کردن وکو یسش توقع لبینی آفرتانا اقل پیاوانی نامحرمه هیا و حتی لتوقعش دفت جارو ماتماتیانی شکر نامحرمیشن ای کم بلان پیغمبری خوا فرمی من توقع لقل آفرتی نامحرمه ناکم بلان بو پیاوکان پیغمبری خوا دست یقصن او دستیان بيعتي نكرد بلان بو آفرتان پیغمبری خوا مصابحه نکردن توقعی لقلا نکردن فرمی من توقع لقل آفرتی نامحرمه ناکم بلان ورن بيعتي عن خدمت پیغمبری خوا کرد و شاتمان هناو پیغمبری خوا نصحت و آموزگاری کردن صلی الله علیه وسلم بو دایکی مانداران فرمیت هرگیز پیغمبری خوا دستی ندا لدست آفرتی نامحرم آفرتی بیگانه انجا لپاشان پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم آفرەتەکانە وەک چۆن بڵێ کێ قسەی هەیە کێ پێشنیاری هەیە لەوانە ئافرەتێک هەڵسا زۆر فەسیح بوو زۆر بەلیغ بوو هیندی کچی عوتبە ژنەکەی ئەبوو سوفیان هەستا زۆر قسەی کرد خۆی پەچەومەچەی کردبوو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بە دەنگەکەیان ناسیوە کە هیندە چونکە حەزەتی حەمزە بە ئەمری ئەو شەهید کرا و ئەویش هەوڵی دا جەرگی بخوات انجا پیغمبری خوا فرمی تو هندی فرمی بالله قربان مسلمان بوم امام هنا پیغمبری خوا فرمی برو یکی لو حفتا دون نفر امری کشتنی بو هند بو پیغمبری خوا عفو کرد پیغمبری خوا فرمی عفو تکرد انجا على پاشان فرمی یا رسول الله ابو سفیانی مردی من چروکه رزیل اتوانم من بدزیه ولا مالکی اندازه پیویسی خو منالکانم پاری لێ بەرم و سەرفیکەم پێغەمبەری خوا فەرمووی خذی من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك پێغەمبەری خوا ئەمەی فەرموو ڕاو شەیخان پێغەمبەری خوا فەرمووی بەڵێ ئەتوانی لە مێردەکەت لە ماڵی مێردەکەت بە ئەندازەی پێویستاتی خۆت و مناڵەکان ببەی نایەتە دزیەوە مادەم مێردەکەت سەرفی ناکا مادەم مێردەکەت ڕەزیلە مادەم مێردەکەت چروکە انجا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم پاشان هۆزی خوزاعە کە هاوپەیمانی پێغەمبەری خوا بوون و پەیمانی حودەیبەش کە هۆکارەکەی شکا ئەوە بوو بەنی بەکر کە هاوپەیمانی قوڕەیش بوون دایان بەسەر خوزاعە چەند پیاوێکیان لە شەهید کردن لە کاتی نوێژە خوزاعەی شاتنە لای پێغەمبەری خوا و پێغەمبەری خوا فەرمی حەقتان ئەسێم لێ دڵ نابن چونکە ئەوە بوو فەتحی مەککە بەدوایە هاو پێغەمبەری خوا فەرمی لە خطابەکەیە لە وتارەکەیە فەرمی ئەم ئەرزە حرامە خوێنی تیا بڕێژرێت بەڵام من بە خوزاعە ئەڵێم با لە مودەی کاتژمێرێکتان بۆ دانم سەعاتێک لەم مودا حەق و تۆڵەی خۆتان بسێنن لە دوای ئەوە تەجاوز بکەن بەزوم قسە بێکەم بڕۆن لە بەنو بەکر حەقی خۆتان بسێن پێغەمبەری خوا فەرمی
ئەوانی بەڕاستی لە مدەی سەعاتەکە کاری خۆیان کرد، بەڵام لە دوای سەعاتەکە هەر وازیان نەهێنا ئەوە بوو پیاوێکی بەنو بەکریان کوشت. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یەکسەر بە زوڵمی زانی، فەرمووی ئەوە زوڵمە و خوزاعی بان کرد و فەرمووی ئەبێ خوێنی ئەو پیاوە بن، خوێنی ئەو پیاوە بن، چونکە لە حەد و سنوورەکە دەرچوو، ئەم ئەرزی حرامە. اینجا لە پاشان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە ئەو کەسانە ئەمری کوشتنیان بوو، وەکو وتمان 72 نەفەر بوون، لەم 72ش کەمی کرد بوو بە چەند نەفەرێکی دیاری کراو، ئەمانەی عەفو کران هەندێک کەمیان نەبێ، ئەوەش خوێنیان نابوو، حەقی خەڵکیان نابوو. بۆ نمونە عەبدوڵڵای کوڕی ئەبی سەرح نووسەری وەحی بوو، پێشا کە دەخڵی پێغەمبەری خوا مسلمان بوو کە وەحی دابەزی ئەوەی نووسیەوە، حتا هیجرەتی کرد لەگەڵ پێغەمبەری خوا بۆ مەدینەش، بەڵام کافر بووە و هەڵگەڕاوە هاتەوە بۆ مەکە، بەڵام ئەمری کوشتنی بوو. بەڵام حەزرەتی عوسمان زاوای پێغەمبەری خوا خەلیفەی سێمی ئیسلام تکای بۆ کرد، پێغەمبەری خوا عەفوی کرد. ئەوەی تێک لەوانە. حەباری کوڕی ئەسوەد ئەوە بوو کە وشترەکەی زەینەبی کچی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، زەینەب ژنی ئەبوالعاس بوو. ئەبوالعاس زاوای پێغەمبەر بوو، ئەبوالعاس کافر بوو، مشریک بوو، زاوای پێغەمبەر بوو، باسمان کردووە. لە غەزای بەدرا گیرا بە دیل، پێغەمبەری خوا فەرمووی هەر دیلێک ئەبێ یا دە مناڵی موسڵمان فێری قورئان نووسین کە، خوێندنەوە نووسین کە، یان بە پارە خۆی ڕزگاکە. ئەبوالعاس خوێنەواری نەبوو، ناچار بوو جوابی نار بە کەسوکاری پارەی بۆ بنێرن، ناچار خێزانەکەی خۆی کە زەینەبی کچی پێغەمبەری خوایە ملوانکەکەی ناک، فەرمی بەم ملوانکە مێردەکەم ئازاد دەکەم. پێغەمبەری خوا کە ملوانکەی بینی دەستی کرد بە گریان، فەرمی ئەمە ملوانکەکەی خەدیجەی خێزانمە کە کاتی خۆی دامانە بەهدایەتی بە هەدیە بە کچەکەی، جا ئەگەر ئەمە ببەخشن بە من سوپاستان ئەکەم. کیان یا ڕەسوڵڵاه مڵکی تۆیە. پێغەمبەری خوا ملوانکەکەی لێ سندن، ئەبوالعاسی ئازاد کرد و ملوانکەکەی ناردەوە بە زەینەب. اینجا زەینەب پێغەمبەری خوا فەرمی بۆ مەرجە بەردەدەم کە چوویتەوە زەینەب بۆ بنێری بۆیرە بەردەدەم، بەڵام زەینەب ڕەوانەی مەدینە بکەیت. ئەبوالعاسیش قسەکەی بەردەسەر، مسڵمان نەبوو، گەڕاوە بۆ مەکە، زەینەبی خستە سەر وشترێک و لەگەڵ چەند نەفەرێکان ناردی بۆ کوێ؟ بۆ خزمەت پێغەمبەری خوا. پێغەمبەر ئازادی کرد، پێغەمبەر خەزووری بوو، ناردی لە ڕێگا ئەم هەباری کوڕی ئەسوەدە پەلاماری ئەو قافڵەیدا کە حەزەی زەینەبی تیا بوو، وشترەکەی کوشت، بە تیرێک وشترەکەی کوشت. زەینەب کەوتە خوارەوە سەر وشترەکەوە، تووشی زەیسانی بوو، حامیلە بوو، مناڵەکەی لە بار چوو، تووشی زەیسانی و خوێنبەربوون بوو، بەو نەخۆشیە زەینەب وەفاتی فەرموو. کە گەشتە خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، چەند ماوەیەک ماوە لە خزمەتی پێغەمبەری خوا، دوای بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە زەینەب وەفاتی کرد و شەهید بوو. اینجا دواتری ئەبوالعاس بۆ خزمەتی پێغەمبەری خوا و ئیمانی هێنا و مسلمان بوو. بەهەرحاڵ ئەم هەمبارەیش کە کچی پێغەمبەری خوای شەهید کردبوو، لە فتحی مەکە مسلمان بوو، پێغەمبەری خوا عەفوی کرد. قاتیلی کچی پێغەمبەری خوا عەفوی کرد. چۆنیش بیکوژێت لە ڕێگا بە زوڵم، تووشی دەردێکی کرد پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە زەینەبی ئەبینە ئەگریا بووی، بێتاقەت دەبوو بووی، چونکە لە ڕێگای پێغەمبەری خوا بۆ خزمەت باوکی لە ڕێگا وای بەسەر هاتبوو. اینجا لە پاشان ئیکریمەی کوڕی ئەبوو جەهل، ئیکریمە لە فتحی مەکە ئەوە بوو لە 6 قۆڵۆ پێغەمبەری خوا خطەی دانا مەکە بگیرێت، ڕزگار کرێت، فەرمی کەس شەر نەکات تا شەرتان پێفرۆشن. لەو کات و لەو ئەسنا لە هیچ قۆڵێک شەر دروست نەبوو ئیلا لە قۆڵی حەزی خالیدا نەبێ. ئیکریمە و کۆمەڵێک وتیان ئێمە تەسلیم نابین، شەر ئەکەین تا مردن. ئەو بوو پەلاماری حەزی خالیداندا، شەران لەگەڵ حەزی خالیدا کرد. چەند مسلمانێک شەهید بوو، 3 مسلمان 4 مسلمان شەهید بوو، و چەند کافرێک کوژران. ئەوە گەتری ڕایان کرد، یەکێ بەرەو دەریا، یەکێ بەرەو شاغەکان. بەهەرحاڵ لەوانە ئیکریمە ڕای کرد. ژنەکە هاتە خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە ناوی ئوم حەکیم بوو، هاتە خزمەتی پێغەمبەری خوا، فەرمی یا رسول الله تکایە بۆ ئیکریمەی مێرد مەکەم ئەگەر عەفوی کەی. ئیکریمە ڕای کردووە ئەگەر ئیزن بفەرمی عەفوی کەی ئەڕۆم بانگ یەکەمەوە. پێغەمبەری خوا فەرمی بڕۆ بانگ کەرەوە.
او بخشمان بتو ام افرت الرشد ها ريزي افرت پیغمبري خوا چن گوري كافريكي باوك خوي دش پیغمبري خوا اصحابي پیغمبري خوا چن پنان دا چن مسلمان شهيد كردبو پیغمبري خوا فرن برو لبر خاطر تو عفويكين باب ربيتو افرت الرشد اكرمنا ناو كشتيا وبرو دريا ناو دريا الروي سري خلق برو حبشو معنا برو برحال بناو دريا جنكي روي فرمي هاتم لاي باشرين مخلوقي خوا وك پیغمبره وعد من يورقدو عفوتك ولا مره اكرمي هنا وقت اللي پیغمبري خوا پیش اوي پیغمبري خوا مثلا اكرمه بيته پیغمبري خوا فرمي باصحابه كان فرمي اكرمه كري ابو جهله ابو الحكم كسب باوكي نله فرمي بو اوي كوا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء بو اوي كوا جوين بمردوكان مدن چونك زندوكان ازاراتشن باوكي تاواني كردو زن باميتانيه ام اوي سيتوا يما عفوا بدل كردوا كز جويني بينا داو قسي بينا داو بادي برامرينكا كهاتوا پیغمبر قال نزيك وفرمي مرحبا بمن جاء مؤمنا ومهاجرا فمن مرحبا بوك سيكوا بمسلمان ايمانو بكوچري ومهاجري قرايوا وكو هجرت جدي قبل پیغمبر قران ديوا اهم رئيس پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم عفو شكر پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم صفوان كري اميه اوي كوا عمير ناد بو شهيد كني پیغمبر خوا لنا مدينه پیغمبر خوا بكينو بنكاني زاني معجزه كمان باسكت عمير هاتبو بحساب مسلمان بيو خنجري جهراويه نابو پیغمبر خوا نام جواب فرمو عمير بوشي هاتوي ودي قربان هاتو مسلمان برم فمن ناب وش تدراتوي راسك يبله هر قناعتي نكر تا پیغمبر خوا فرمي اي او دانش نصر ونهني تو صفوان لفلانه دولي مكه لفلانه شيوا كسل بينتانا نبو امر صفوان وتي اگر كسيك برا محمد بكشيه او عند باري بيدم وتوشتم من كقرزارم فقيرم اگر وعد بيتي قرز كان بو بجيريو لدواي خوش اگر كشام نالا كان بو بجيني او من محمد اكشم تو ام كينو بينت لك صفوان ابو وتي والله راستك اي پیغمبر خوا صدقت يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ايماننا صفوان او بياغو صفوان كري اميه ابي راي كير پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فنبرون بي النواه انجا مسلمان نبو يكسر پیغمبر خوا دعوه اسلامبوني لكن وتي قربان مسلمان ناب مجاريه اگر ما ويكم بيته پیغمبر خوا فنو ششمان بوتو ششمان بوتو چنك دوي بارزو بير كرو دعاي كي خود مسلمان به باش ماوي ششمان ايماني هناو مسلمان بو پیغمبر خوا عفو يكر وحشي حبشي بكشي امامي حمزه ما مخوشي جكي پیغمبر خوا اسد الله لقى الله وشا هذا قصدي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم جلاته برو طائف پیغمبر خوا فرمي برون بي النوا هنا نوا هذا قصدي پیغمبر خوا مسلمان بو پیغمبر عفو يكر بلا پیغمبر اوني فرمي اي وحشي كتو بينم شهيد كرني امامي حمزه بيرقبتوا قصدي حمزه تكات لي كم حتى او الروجي من لحياتهم بانا شاون بينم اما پیغمبر خوا مي بيفرمو چونك فرمو ايكو ها انسان توشي بغض وحقد والرقنبه بلا پیغمبر خوا عفو يكر عبد الله كري خطل اي شات مدينه يكي ولا انا امري كشني مدرسو چونك يشا مسلمان بو هات مدينه صحابي انصاري كشتو قراوا مكه قراوا مكه امان دو صحابه ها بشي كشتيا بو چونك فني زور دابو تا پیغمبر خوا فداك وان كشتيا لتولي او اصحابي انصارا كأم مسلمان ولا مدينه بو كشتي وقراوا مكه أبناء كشرا مقياسي كري صبابة أو شاتا مدينة خويني برا كشرا وكي ورقت يعني نفري كشتوا إن جاب كشي برا كيشي كشتو بكافر خوينا كي ورقت في غمري خوينا كيش بيدا برا كيشي خويني برا كي ورقت أو كسيك برا كي كشتو أو شي كشتوا إن جاب كافري قراوا مكة أمج لغزاي بنو مصطلقة دا اما جمع بيكر براسي كرمامكي خوي كشتيوا كرمامكي مقياس خوي كشتيوا خويرسي كري نقيد امي لما كا زور ازاري پیغمبري خواي دا زور قصي ناشني به پیغمبري خواوت
زۆر ئیهانەی دوو کچە نازارەکەی پێغەمبەری خوا ئوم کولسوم و حەزەتی فاتیمەی خێزانی حەزەتی عەلی کرد، بەڵام حەزەتی عەلی هەڵمەتی بردە سەری و کوشتی لەسەر ئەو هەموو ئیهانەی پێغەمبەری خوا ئەسحابی پێغەمبەری خوا و خانەوادەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، ئەمە حەزەتی عەلی کوشتی. پێش ئەوەی بگاتە دەستی پێغەمبەری خوا حەزەتی عەلی ئەوەندەی لە دڵا بوو بەرامبەری نەیەڵا دەستی دەچە کوشتی. انجا زهيري كري أمية لقال حارثي كري شامة براء أبو جهل، أما أنا براء أبو جهل أبو جهل سرسقتي ديجي في غمر إخوة، أما أنا لما أم هانئي خشكي إمامي علي أموزاي في غمر إخوة فان شارد بوه أما شان بيكر أم هاني هذا قمته في غمر إخوة فرمي يا رسول الله دو كافرم لما لقيكم سجن كردوه بيان بخشى بمن في غمر إخوة فرمي أو دواني بوتو بخشيني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم. لو انا طبعا امري كشني بو هندك شي اطبا ما جماعه پیغمبری خوا عفو يكر وهروها فرتنو قريتنا دوكني زقبون غورانيان اوتو اهانان بپیغمبری خوا اخر غورانيان اوت اهانان بپیغمبری خوا اخر صلى الله عليه وسلم باصحاب پیغمبری خوا امانش كنيزكي ابن أخطل بن يكيان كزور مسلمان نبو هل لسر إهانة خوشي بردوان بو أما فريتنا أما كجرا فريتنا مسألة فرتنا برحال أما مسلمان بو بيغمري خوا عفو يكر صلى الله عليه وسلم. إن جاء دو كركي أبو لهب يكيان أبو كبيغمري خوا صن دعاء الشر تكر لا قافلك شيرك ليا كشتي او دوانيك كشكاني پیغمبري خوان اطلاق دوي هانا پیغمبري فاكر يكيان ماوا عتيبة وكجرا بلام عتبة ماوا لقل معقبة ام دوانا كري ابو لابون پیغمبري خوان عباس مامي فرمي امانه كين فرمي عفو عباس مامي هرجاني هنا فرمي امانه كركاني ابو لهب پیغمبري خوان فرمي عفو مكردن اواني اهانه پیغمبران زو کرد پیغمبری خوا اوانی شی عفو کرد لبر اوی کوا مامی حضرت عباس نابونی. اما فاطمه کی پیغمبری خوا ابو صلی الله علیه وسلم او چن نفرنا به کجران قشریان کرد و او چن نفرنا به بدزی پیغمبری خوا و کجران اوی ترک امری کشنی شی بو پیغمبر عفو کردن. اما اسلام و معایر رحمته ليله شاهین کوتای درسو سیره امشومان تا شوي جمعيتر همو لايق بخواي جوري استوين خواي قال لمن خوش بخواي لمن راسيبي خوايا ام جسمان فلا بركتك ام جسمان يقبلك ام جسمان بقنط بيغمبر بقياني بيغمبري نازدار صلاه والسلام الى السلبيه لدفتري تايبتي خويا ناي خومان وباوك دايق من تومار بكا دعاء خير من بوبكا لدنيا ولا قيامه السر برزين لبرزخه ناغورا فريامان كويت كاما شفاعات ما بوبكا لقيامتي شابان من بكا ودر مانك وشفاء نخوشخان من بي عاقبتي بيلا كان من بخير بيري هدايتي كان كان من بي يا ربي خوا دلو دروني خمولا من نوراني كي اصلاح حال خمانو خانه ودو مالهم دال من كي رحمه مردو كان من كي دين من سلامه كي اخلاق من سلامه كي ولات من سلامه كي خوا باراني برحمه ما بارنا خوا باراني برحمه ما بارنا خوا باراني برحمه ما بارنا خوا ما اسمنا اميد من مكه يا ربي خوا يعني توفيقي زور من با كامي شو بردوام لسر دينك توبين لسر منهجي پیغمبرك توبين صلى الله عليه وسلم لسر منهجي اصحابي پیغمبرك توبين صلى الله عليه وسلم يا ربي خوا يعني دپارينوا ايمان ودين ومحبه خذ پیغمبر ذاكر ضمانا بو ايمان محمد وبمان جن وبمان نزل ما كتوا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله